Ia faluka mi fefu bai bua dede soai ta Yesu Keriso. Bafa masih lumalangi ama. Bafa abosa kehehan ya moni. Ia tu. Taromai lumalangi sto balik baru ketaba minggu 12 bau sisiwa 2023. Tehala ia moroi basura Yesaya fasaene ngawasara iruki si feleder. Imane taromali walangi. Bandefi ba amate usia ande razo ba uila soaya sidadau badadau masibua sinu alawa ande kosali ahen barunia. Serafi denia gafi samosa. Dua balu-balu baba, badua balu-balu gahe, badua babe hombo. Bafoma la mane-manewe au kena bora. Ni amoni Yehova ngahune ane. No ane la keminia kulidane ma sagera. Bamdege lata-lata si lete baba empualira. Babe au ane ba afenu nomo simo. Ba umane alai da o teki konda o. Menoniha sirai-rai bebe da odo. Ba mebaniha sirai-rai bebe sodo. Noa sai ila herregu raso ande Yehova ngahuna. Bahumomu samusa serafi ande yonasido. So badangania nonogara. Ni oyoni bagalita. Ni fore ni abanaha ba me sumange. Bai fatufa bambabagu bai mane. Meno fatufa bambabau dae. Bano aheta kulalawa me. Bano mubua oreo. Baurongoli soaya imane. Hani-hani fatengeku. Hani-hasi mai keda. Bau mane. Ya enda o fatenge enda o. Bai mane keku ai ba mane baniha ande. Mi fonondongo tegi dalingami ba beya abotu badadami ba mi tengeni hermi ba beya mi senda gelwaha. Abe de niha ande baba abe degi visora ba fobaluna herera. Ena te baila ila herera. Ba ena te baila romo tugi dalingara. Fa bai aboto badadera. Fa baila falalini kera erara. Ba fa baila senda wangorefi. Ba umane hawa ara so ayam. Bai mane kegu irege no adudu banua ande. Faleni hasaai. Fale sinomo. Bai rege no muhunda-hunda novi. Irege no modu'u. Irege no ifau hee basa reu niha ada Yehova ba irege no abele wale niha badana bana toroi na badana sambuan ni ofulu bani hori suita simane abeni basimane manawa sito sai tuhe nala obe taneme ni amoni tuhe ada. Yami talifusan yung masih soai ta Yesu Keriso. Bami kumalku are ya dami ku misyon. Irege na bakada ba o NKP misyon are ni rayak ko. Ni hauge mu owasaini. Hana me misyon are bano fanero todo fa omasi lo malangi turia somsodede ofenda khanda badan niha ba ofenda khanda ya ita tumali ba gereja wa NKP. Misyon elwahania halewu famatenge bawang baka turia somsodede baniha fefu. Misyon are bano fugau ni ya ita fefu sino banua soaya. Babangu halu gei ke halu ni amoni ane ni be soaya ya ita Yesu Keriso wangu mao mi ai mi bali ni fahal fifu soi ba maya ke idana ya era
Badai nama badai nono badai geheha ni amonia. Mi fahal ira bamulo fifa dia ni wa aku kami. Bahisa fauda o kami rumah aku irugi kamosua ketadano andro. No ikau ni ita fefu so ita Yesu Kristo. Baba maema turia fundegi zisaki ada turia mangurifi, turia mangefa, turia sahuli-huli dedoda. Berda ya mi banuan yang masih so ayat. Meno ikau ni ita baba ma ema turia somuso dedo ada baninga fefu. Babai so kenda mama dal, bai so kenda tahi-tahi. Masih mahu ada yang kata soaya mama hani fatingiku bahani hasi mai keku iwa Yehova bahtawa mane mali tamane si mane batu hotaro mali are ya endrao fatingi endrao hini sulah ini. Menurut halakan itulah, babe amai tengi lo walangi, bawa nuria keturia semusuh dede, patola ke manofu ita pada romali are, hadiah bohita dede lo walangi, wa ifatengi ita, tane mali manefa syato sara, babe amai manuria ke toinia ni amonia. Baga wasara piruki alfa. Yami manu yo masih soaya. Tei Yehova adu bano hati saro. Si mane bagamai dola faza felewalu ngawafulu imane. Hati saro do Yehova adu bada isawa satu de bate baila khamo iya. Tei Yehova adu bano tei ni amoni. Tei fundreke ni amoni. Tei ni fola khami sagota faaram. Manomo lo walangi. Bate amoni dei Yehova adu. Simane ni falua malaika serafi. Hawangu ma'o. Ni amoni Yehova ngahde ande no ane nelakaminia gulidane ma sager bangawa sital malaika serafi baabotu badadur haniha so ayat ya iya ni suno ni folakami ni ebuwa sagoto faaran malaika ada serafi elohania ehiha sohaga nifatenge Yehova sinoi bali enoni Yehova baba me sumange ko Yehova banaha babanua soruko babanaha bame sumange kania basi maku ane ya emi ira talifusan yang masih pakai cerita Yesus kereso Ifarol de taromali ar ena taamoni lo balangi taamoni deni ya bawa oreda. Hena mangandre ita hena manuna ita hena muhede ita bahena gofa dia ni falwada bawa taamoni dei nia ar. Imane taromali lo balangi. Bala fangurifi badane bala sagitu ibu ni be bani habagulidane babangurifi ya ita kalau sinenge pas fangabwa flerua tei lo malangi andre banote ombakal batu Yesu Kristo dapat tamoni itu Yesu aro bawa orida si ero mau badai nia andre so fangurifi bada ani fa emada baniha bagulidano are te Yesu te sanorifi te sanefa te samohoni ya ita bahuko or ni amoni e bani fula khamite ni andre me badai ni ya andre
te orifi ita fefu. Dua, hati aku itu dede lo balangi bapa matenge ya ita. Bawe amei manuriai ke fangefa oren banga wali mai rogi fetu. Yani talifusan yung masih baka suaya. Ni hasino aboto badede Yehova. Sino aboto badede so ita Yesu Keriso. Ba ituriai ke misa. Hebisa ba masih suaya bawa orenia. Si mane ni tema Yesaya are sama ele. Bawa aboto badenia Yehova are. Ni amoni ba aboto badenia ia gimana sirai ia fena lo walangi. Hana da aboto badenia wa hore ni faluania. Bebe nia banu fahuna walu sohi. Bano tauna bebenia berwehete sila atula. Fa aboto badania da batu bali. Fang musuh dunia babanema fangefa. Baba aboto batu dunia manunia sirai rai ia ada. Bada yondas ia malaika serafi. Mai hikara arundi oyoni. Bai beba baba Yesaya sama ele. Ba menu itema da menu te tufu babania garani oyoni ar. Ba bena tebe ai fakania fefu horesala ola lewania. Ono garani oyoni bano duma do Yesu Keriso sana sai por da fefu. Ni hani fatenge Yesu bawa nuriai ke fange faure ande baso funa wa no ibohor ni ia. No ye fa hornia saita Yesu Keriso. Ireke te bohor ni ia. Berda ni hasimai wa nuriai ke turia fange faure ande. Bales itu le tola le ihau ke wa aurenia menrua mana bebenia tio guna bebenia bapa malua somasi lo walangi yami banua soaya ni omasi no yang wala ke dabange fa soaya berwaha ke dunia ita banoi beronia salahita babange fa horeda babange huli ita inna faluka ita wa muso dede berda bangalu ni amoni ane bagu basa mision ikaw ni ita fefu ena so khadaba abotu bagede hor be mane ta rumali lo malangi na ta obakha horda balu faroi ia bano satul ia faye fa khata hor ande ba fa ihau ke ita fa iheta fefu sila atula Yohane Sara pada Sara ngawua siwa da wo meda da halu daya ita fefu banua yang masih soaya baba batuna da wano ibe ai fa fefu horizala ola luada soaya bago fuhani hasamati bako Yesu sabotu batu dehor mafalu ka bangefa batu samati bamanema fangefa badoi segala Yesu Keriso. Si medelu hadia gohitu dulu walangi wa ifatenge ita. Bawe amai manuriai ke fanghuku. Yami talifusun yung masih soaya. Noi kau ni ita fefu baba nuriai ke turia ba musod baba banguhuku gei. Tarumali Yehova niyo baka Yesaya baneri Yuda. Banu tarumali sabi satar baba mondongo ya iya. Hana me tarumali ni faima Yesaya ar banu turia bang huku bani hasil mamalini era.
Mela rongo turia somuso dari iranya Yehuda baafu kedera mamada ira mana rawa ira badaru mali ada irige fangurifi ada leto bali urakara fa abe edura fa abe edu niha iruki malkare badaru malo malangi bano duma hebi salala wa aurinia samati fena lono paron Israel bada isofu Yesaya hemisa ni hasimane daam hara araso wa malalini era iwa o Yehova irege adudu banua da lebay abu dededa na somane sila famalani era irukia da so ni hasile mane ihale faurenia darumai lumalangi bahagia ilu alo faurenia dania ni hasil mamalali ni era bai tema banguhuku baluo safuria yami banua dia kreso ni masia soaya bani hasil mane da sile famalali ni era baso baloi urakania kelumalangi bagi neto dania tohare Yesus Kristus to bali sanghuku imane tarumali le satu lale oruma dani tafif funata dauma bawang hukum anda ke kereso enawi tema sama sana sula ni launia me boto so ia hesi soki bahesi le soki Korinto 2 pasal 5 gawa fun bani hasil mamalali ni era banyak ira ni fotoi tanbemu di amonia sanema ondeta Bapa Noah sorugo berda yaitu samati bakhese ta Yesus Kristus data ubaba do da basma fade tahal halawo da fa mai baba ma ema turia somo so de ada ya ia de turia banga muni otu isuai turia bange favor baturia banguku ada ireke tarumali lagi ane tebulose ireke boneke dano ya tuh